Kesme. Canavar. Bu evde bir 45 tane tuvalet gene herkes yakından tuvalet şey. Assalamu alaikum çatlı seyircilerim nakey bugün. Dışarıda Nurçit Osman Kalası'na gelip kaldım. Abagan'dan gelген tay varken şunçalык seyirciler için kısaca tartып koyuldu. Жаңы алып келген ат баркен туғандар анда таныштырабыз. Экрандан алыштабай. Айтабыз туғандар. Бизге кат алып кеттилер туғандар. Бул досум кандай болуп атат азыр? Мине элексиң, үйрөтө элексиң, Макей туғандар. Нурчиттин багылган атын жанына келдим азыр. Жанабар. Бияк өзүнчө ферма экен да. Мындан аттар турат экен. Aa şeyde dağı bir at varken. Yakta koşkarlar varken. Bunlar soyuş kavu dostum. Satıla turganları. Bunlar hem koymalığa minile turganlar anan. Bir yerde özgöçölönüp. Bunlar kaçaklardan at turad eken. Ciyanı var ya. Canı gelgendeyik. Özgönden gelgendik ama. Жылқы сүйүүчүлөр үчүн тағы кыскача таныштырып коелум мына. Сакилечки жок досум азыр, жаңы эле келген ат. Бой 1.60-тан эдидей көрүнөт го. Өлчөдүңбү? Жаныбар кышта көрүп өткөнбүздө, Нурчик кичине жылдырып тур дейт экен да палвандар, Жаныбар жакшы экен ага. Атты кыйындар көзүнөн сынайт экен да досум. Жаныбар карактери алет экен ага. Mayli nasip kılsın dostum, Xudo xolasa qishda ko'rayotganmiz da bularda. Xudo xolasa, mana Nurchik do'stimning atini tartdim bugun. Qo'chqoratada 5 degan. Yerda mana qorosuna kelib tartuvdan hozir. Shaqapapiti kelib qoldi mana. Xudo xolasa uloqdan ko'ramiz ham cho'ng pulga kelibdir, ham basini aytib qo'yaylik. Xudo xolasa. Eskida garanchasi men sotgan ekan buni. O'zgöndan keltirib Xudo xolasa. Shunda uloqlardan ko'ramiz ham buni. To'g'ri yaxshi ekan.